In die nuus vanaand. Altesaam 4 mense het gesterf en nog een is kritiek na 'n verbyreis skietery gisterand in Kolkata, Mpumalanga. Wêreldmarkte is weer in 'n warboel na hernuide aanvalle tussen Iran en Amerika. Goeienaand en baie welkom by die nuus in Afrikaans. 'n Vermoedelike verbyreis skietery gisterand in Kolkata, Mpumalanga het die lewens van 4 mense geëis en 'n 5de kritiek gelaat. Die polisie sê aanvallers het losgebrand op 'n voertuig met 5 insittendes wat hulle blykbaar geteken het. Die bloedige voorval het die plaaslike dodetal weens geweld sedert Januarie op na 37. Die polisie het intussen reeds 'n persoon van belang geïdentifiseer. Terwyl speurders leidrade opvolg, is die presiese motief agter die dodelike lokval steeds onbekend. The 4 people, including the one who was injured, they were driving in, and as they stopped before the gate, they were attacked by unknown assailants, and as a result, they were shot at. Die polisie is warm op die spoor van die verdagtes en verwag spoedige inhegtenisnemings in die en ander moordsake. I spoke with the National Commissioner yesterday. She assured me that she is going to send very good brain that will come here and assist us on investigations. Die polisie wys daarop dat gemeenskapssamewerking deurslaggewend bly, maar erken dat baie inwoners te bang is om misdaad aan te meld. Die soek- en reddingsoperasies na oorlewendes nadat 'n keermuur in Inanda noord van Durban ineengestort het, is amptelik afgelas. Die polisie se hondeeenheid het bevestig dat geen ander persone onder die puin vasgekeer is nie. Die keermuur van 18 meter lank en tussen 4 en 5 meter hoog het tydens 'n kerkbyeenkoms ineengestort, waarna los sand op gemeentelede van die Nazareth Baptiste Kerk en die Eboleni dorpie geval het. 8 beseerdes, waarvan 2 in 'n kritieke toestand is na 'n nabygeleë kliniek geneem. South African Police Service Search and Rescue canines did a sweep of the area, and they didn't pick up a scent of any further persons under the rubble. So the site has been cleared by SAPS. Any maybe message from the members of the church? They were all very thankful. They thanked all of us, and there was a big crowd gathering as we were departing from the village as a sign of thanks to us. Die vermeende misdaadbaas Vusimusi Kat Matlala se pleitooreenkoms is van die baan. Dit nadat Matlala die Handelsmisdaadhof se aanbod van 12 jaar direkte tronkstraf van die hand gewys het. Matlala het aanvanklik ingestem om skuldig te pleit en vir die staat te getuig vir 'n vonnis van 8 jaar tronkstraf, maar die hof het die straf te lig bevind. Matlala sou skuldig gepleit het op aanklagte van bedrog, korrupsie en geldwasery wat verband hou met die 228 miljoen rand se polisiekontrak wat aan sy Medicare 24 maatskappy toegeken is. Matlala se saak sal nou weer by die van sy mede-beskuldigdes gevoeg word. Hy sal as beskuldigde nommer 1 vervolg word. Mr. Matlala, I've been informed by counsel on your behalf in respect of yourself, accused 2 and 3, that it is your choice to withdraw from the plea and sentence agreement as you decline to accept the court's recommended sentence. Do you confirm in respect of yourself that is the position? Accused 2? Do you confirm? And accused 3? Thank you. The plea and sentence agreement is to be regarded as null and void. Die staat het gehoop dat Matlala met die uitdien van 'n vonnis sou kon begin. He was already accused number 1 in the other case, and that is purely because we believed even there that he's the mastermind behind the whole thing. That's why it is the other cases, Matlala and others. Therefore, we still have evidence against him, and he knows that we have got the evidence against him, and that is why he's accused number 1. And we are saying, let's go to the other matter and then make sure that we get conviction on that matter. Die saak is tot 11 September uitgestel.
Die lang verwagte getuienis van die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie, advokaat Andrea Johnson, voor die Matlanga-kommissie moes uitgestel word. Johnson het op pad na die lokaal waar die ondersoek gehou word, siek geword en is na die hospitaal gehaas. Johnson sou onder meer getuig oor aanklagte van inmenging en regsveruideling waarby sy geïmpliseer word. Dit hou verband met haar hantering van die klag van die aanranding en intimidasie teen generaal-majoor Feroz Khan. The medical certificate in our possession indicates that she is not well, at least between today, the 13th of July 2026, including the 15th of July 2026. I do accept that this affects the conduct of the affairs of the Commission because the Commission had its own agenda, its own program for the week. But the circumstances are such that, as my colleague Ms. Silo has indicated, the Commission would not be able to conduct its business today in circumstances where the person was scheduled to be here. Die president van Amerika, Donald Trump, sê die blokkade van Iran se hawens in die straat van Hormuz is onmiddellik van krag. Op Truth Social sê Trump dat die VSA die bewaker van die noodsaaklike waterweg is en 'n heffing van 20% op alle vrag wat verskeep word hef om die koste van veiligheid en sekuriteit te dek. Iran het vroeër gesê dat hy nie sal toelaat dat Amerika in die bestuur van Hormuz inmeng nie. Die hernieude konflik laat die voorlopige vredesooreenkoms in die weegskaal. Die Iraanse staatstelevisie sê die land het waarskuwingsskote afgevuur op 2 skepe wat deur die straat van Hormuz wou vaar. Die land sê is ten volle in beheer van die straat, dit terwyl die Amerikaanse president Donald Trump aan 'n nuusprogram gesê het sy land sal waarskynlik beheer oorneem en vergoeding daarvoor ontvang. Die Verenigde Nasies het gemaan dat beide die VSA en Iran hulle aanvalle moet staak. A return to diplomacy is urgently needed. For the sake of stability in the region, for the sake of global stability. I mean, we keep talking about the impact that this conflict is having on the global economy, and I think all of the parties involved need to understand that the best way to end this conflict is a return to the negotiating table. Die VSA sê hy het verskeie Iranese fasiliteite geteken en ook gewaarsku dat hy skerp sal reageer indien kommersiële skepe in die straat van Hormuz verder aangeval sal word. In this most recent attack, 140 or more military targets were attacked by the United States because that's what you do. You show strength. You make sure the Iranians don't benefit from this. You make sure the strait continues to flow. Die Iraanse departement van buitelandse sake sê dit is belangrik vir die land om geregtigheid te laat geskied na die dood van sy opperleier en Iranese burgers. Die oënskynlike gebroke Midde-Oosterse vredesproses krap wêreldmarkte deurmekaar. Die prys van Brent-ruolie het vanoggend met 4% gestyg tot meer as $79 per vat. Markontleeders waarsku ook dat 'n sterker Amerikaanse dollar die rand onder druk plaas. Na 'n paar weke verligting vir wêreldwye olievervoer is die straat van Hormuz opnuut gesluit verklaar. Hernieude gevegte in die Midde-Ooste gaan egter nie net aan hoër energiepryse sigbaar wees nie. So it makes the likes of the US dollar to strengthen because we started increasing bets that the US will increase interest rates come the 29th of July. And in an environment where you see interest rates going up or being elevated, that has a negative impact when it comes to your bonds and gold, which are traditional safe haven assets. While the US dollar has seen some strength in the risk-off periods, causing the rand to weaken, the oil price is now higher again. This is both negative for global economic growth
and of course for inflation as well via interest rates. Looking forwards, the situation is uncertain and it is this level of risk that has concerned financial markets. Die verhouding tussen die FSA en Iran wat albei probeer om alleen seggenskap te kry oor die straat van Hormuz raak toenemend onverkooklik. Dit maak die vooruitsig van bestendigheid in die energiemarkte in die nabye toekoms onwaarskynlik. Minstens 27 mense is dood, 20 kritiek beseer en sowat 60 ontvang hospitaalbehandeling nadat 'n brand gisterand by 'n gewilde kroeg in Bangkok uitgebreek het. Volgens ooggetuies sê die brand aan die voorkant van die verhoog uitgebreek en vinnig versprei. Verskeie besoekers het naby die badkamers aan die agterkant van die kroeg probeer skuilings vind waar 2 nooduitgange was. Volgens die owerhede was die nooduitgange met kratte en 'n tafel versper. 'n Aanvanklike verslag toon dat 'n kortsluiting in die lugverkoelingsstelsel die brand veroorsaak het. Die man wat in Brittanje gesoek was vir die moord van sy vrou en 2 dogters, Ndodana Tsuma, het in die Johannesburgse Landdroshof verskyn waar hy teregstaan op uitleweringsprosedures en 'n nuwe plaaslike aanklag van onwettige vuurwapenbesit. Die hof het die saak tot 22 Julie uitgestel sodat die 45-jarige verdagte sy regspan kan raadpleeg. Intussen sal Tsuma se amptelike status geverifieer word terwyl Brittanje se uitleweringsversoek verwerk word. The movement control system had actually confirmed that he entered the country on the 5th of July. They visited various addresses, including a popular hotel in Sandton where he had checked in upon arrival, and thereafter he checked out, and they visited various addresses as well until he was arrested on Friday. So I think, we really need to give credit where it's due in terms of the expertise and the capabilities of our investigating teams. Ons is net na die advertensiebreek terug, bly ingeskakel. Welkom terug. Die hoeveelheid ongedokumenteerde immigrante wat daagliks by die tydelike repatriasiesentrum in Messina net buite die Beitbrug grenspos verwerk word, wissel van dag tot dag. Gister het 2 busse met 60 passasiers elk na Mosambiek vertrek, terwyl meer as 1000 migrante, waarvan die meerderheid Malawiese burgers is, vandag gerepatrieer is. Een van die ongedokumenteerde migrante sê hy het nooit beplan om Suid-Afrika te verlaat nie, maar dat hulle vir 'n lewensvrees na die afgelope paar weke se protesaksie. Mgobe Manjeru het elektriese toestelle verkoop en hoop om sy lewe in Zimbabwe te herbou. I'm very happy, and I'm very happy also that I'm going back home. The situation was very bad where I am coming from. In Durban I was selling gadgets, electric gadgets such as solar torch and lights, radios, chargers and many things. So I just take my stuff and continue selling, and I will look for a space to sell in Zimside. 'n Ongedokumenteerde migrant van Malawi is verlig en opgewonde om terug te keer na sy geboorteland. I welcome the program because I'm going to my home. Yes, I'm happy because I don't want to be in trouble. Otherwise, I'm going to be regret, I need to get more money and then to go to the immigration office to make my passport, other documents to come back in, but not this year. I'll make it next year. 'n Vrou van KwaZulu-Natal wou van die geleentheid gebruik maak om saam met haar lewensmaat wat vrywillig gerepatrieer is na Malawi te reis. Sy het egter nie 'n paspoort nie en owerhede het later bevestig dat sy 'n Suid-Afrikaner is. Die Departement van Binnelandse Sake sê Suid-Afrikaners wat na die buiteland wil reis, moet die vereiste dokumentasie hê. Die Lesotho Nasionale Ontwikkelingskorporasie sê die toestroming van Basotho burgers vanaf Suid-Afrika plaas druk op die land se arbeidsmark. Die korporasie het 'n teiken gestel om 50,000 nuwe werksgeleenthede teen 2031 te skep.
Die instansie sê dapper en deurslaggewende maatreëls is nodig om beleggings te ontsluit en 'n gelyke speelveld vir ekonomiese groei te verseker. Die Lesotho Nasionale Ontwikkelingskorporasie sê hulle huurders se agterstallige skuld beloop meer as 50 miljoen rand. Dit het hulle genoop om drasties teen die huurders op te tree. You may see it as a radical move, but if you think about it really, in the situation we find ourselves in, when there's so little money going around, you cannot afford to be leaving 50 million on the table, let alone the fact that it's a compliance issue. Weens betogings teen ongedokumenteerde immigrante in Suid-Afrika, keer baie Besothos terug huis toe. Gasipe sê Lesotho moet die mense wat terugkeer se talente benut en buitelandse beleggers lok. When you speak to them, they'll tell you about how hardworking Basotho are, how disciplined they are, but more importantly, how skilled they are. They talk about productivity, which is output per hour of a Mosotho worker. It's very high. Gasipe sê hulle gaan wanbetalers uitsit om plek te maak vir nuwe beleggers. If you're not able to service your rent, question is really how sustainable are you? Even the jobs that you have created, could we see a situation where, as we have seen in the past, you disappear one evening and in the morning you're all gone? For me, it's a red flag. Die skuif kan meer as 7000 nuwe werksgeleenthede skep. Kleinveeboere en gemeenskapslede in Steenkop in Namakwaland is bekommerd oor mynmaatskappye wat hulle weiveld oorneem. Ook die gehalte van drinkwater vir hulle diere, indien hierdie mynbedrywighede sou groei en voortduur, is 'n groot bron van kommer. Hulle doen nou 'n beroep op die Noord-Kaapse Departement van Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming om in te gryp. Angeline Engelbrecht is 'n klein boer naby Steenkop. Sy is ontevrede omdat hulle uitgesluit word van konsultasie wanneer mynboupermitte toegeken word. Sy is bekommerd oor die gehalte van die bietjie weiveld wat oorbly en die toekoms van kleinskaalse boerdery in die omgewing indien hierdie mynbedrywighede voortduur. Ons verloor baie veeweiding en drinkplekke word ook op ons het nie baie drinkplekke in die area nie. En van ons drinkplekke van nou binne die grense van hierdie mynmaatskappye se gronde wat hulle nou afgepakken het. Gemeenskapslede wil hê hierdie onreëlmatighede moet stop en wil ingesluit word by die besluitnemingsproses oor waar grond vir mynbou toegeken word. Hulle beweer die betrokke owerhede trek wol oor hul oë. Ons mense moet deel wees van wanneer 'n mynmaatskappy aansoek doen vir prospekteringsregte op ons gronde. Die Noord-Kaapse Departement van Landbou, Omgewingsake, Landelike Ontwikkeling en Grondhervorming sê hulle het nog geen formele klagtes van kleinskaalse boere in Steenkop ontvang oor mynbedrywighede wat gemeenskaplike weiveld of waterkwaliteit raak nie. Die departement het ook nog geen area-spesifieke ondersoeke gedoen na die impak van mynbou op veeboerdery nie, maar sê dit monitor mynbouontwikkelings deur middel van ruimtelike ontleding en lewer spesialis omgewingsinsette tydens omgewingsimpakstudie prosesse. Keith Seister, SAIK nuus, Steenkop in die Noord-Kaap. En nou vir die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Ons is net hierna terug met die sport en die weer. Bly ingeskakel. En ons groet tot môre aand. Mooi bly. Tot dan.
Kom by die weer vannag, mooi weer in die sentrale gedeeltes van die land. Ons sien bewolkte toestande langs die Weskus, noordoostelike dele van die land, dan sien ons ook 'n 30% kans vir reën. Vir môre steeds bewolkte toestande in die noordoostelike dele van die land. Sien môreoggend miskolle langs die Plateaurand en dan ook langs die Weskus. Vir vandag is daar 'n geel vlak 1 waarskuwing uitgereik vir ewige donderbuie wat verwag word in Mpumalanga. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons eerste provinsie is in Gauteng. Ons sien ons minimum temperature is onder 5 grade met Johannesburg wat 'n minimum van 4 bereik en 'n maksimum van 19. In Limpopo wat ons volgende provinsie is, Lephalale 9.25, Thabazimbi 'n minimum van 4 en Polokwane 10.23. Mpumalanga 30% kans vir reën in die provinsie, Mashishing 5.18 en Ermelo 'n minimum van 7. KwaZulu-Natal Vryheid maksimum van 22, Pietermaritzburg 8.23 en Durban 'n minimum van 14. In die Oos-Kaap Kumane 4.21, Willowmore minimum van 7 en Gqeberha minimum 10, maksimum 21. In die Wes-Kaap Worcester 5.20, Vredendal 'n minimum van 8 en George 'n minimum van 11. In die Noord-Kaap Kroeman 3.22, Springbok 'n maksimum van 21 en Sutherland 'n minimum van -3. Vrystaat Bloemfontein minimum van 1, Welkom 5.21 en dan sien ons Ficksburg en Wepener albei 'n minimum van -1. Noordwes ten slotte wat ons laaste provinsie is, Klerksdorp 2.23 en dan Zwaziland het dan 'n maksimum van 21. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n Rustige aand verder.